Dokotela namhlanje ngibize special kunento ofuna ukuyidlulisela emphakathini. Kahle kahle kwenzakalani ngomhla 22 November? 22 November ngifuna abantu labang30 kuphela. Ngidabe ngethwalisa mhla hayi kuphakamisa, hayi kugeza, hayi kuvula inhlanhla, hayi kwentana. Ngidabe ngethwalisa ngifuna nje abantu labang30 labatawufika la ekhaya batothwala ngemhla ka22 November. Bakhumbule ukuthi bantu la ekhaya batawufika kuyi-Friday bayoze bahambe kuyi-Sunday. Ngifuna labantu laba babe-30 batabe bahleli indawonye ngoba ngidabe ngibenda into lefanako bongu-30. Ngiko ngingendi abantu babe bo-300 ngesizathu sekuthi ngifuna lento yami yenteke perfect. Ngidawuphinze ngibitele enye igroup yalomnye 30 nangabe bendlulile ku-30 but kwamanje ngitsinga only 30. Bakhumbule-ke ukuthi la ekhaya ngoba besuka amagumbi amalo omhlaba ngabe ngiyabelekelela nge-transport. Manje besuka amagumbi amalo omhlaba ngeke ngikhone ukuthi utawukwathi bangi-4 eCape Town bangi-4 kuphi ngisakhona ukuthi ngiba-organize kodwa i-accommodation batayithola la khaya bongu-30 for free. Kudla batakuthola la khaya ngoba batabe betekimi for free. Lokusho ukuthi ungakubhajektheli ukudla la uqhamuka khona nje ungaqabanga necabanga ukuthi utawudlana utawulalapha. Tingubo ngidabe ngifake ingubo letinhle amashiti lamhlophe tonke tinto tabe titinhle la kudla lapha kutabe kudliwa bo festival kutabe kudliwa bo white la matipot la white kutabe kudlelwa kiwo la ekhaya kutabe kuhle kakhulu. Ekuseni laba nathi wine lababusula ngewine batabe babusula ngewine into letabe ingekho kutabe kuyiphokhi nemfishi kuphela. Okay, mhlambe i-location uzobazisa bona separate ukuthi kuzosebenza laphi. Yes, i-location ngidabaniketa mina ngale naso ubhukhile so ushide ukuthi uyeda ngidakuniketa i-location. Okay. Mhla ka-22 November. 22 November akusiso special. Beve kahle bantu, it's not a special ngiyethwalisa. Ngidabe ngispecific nje le weekend leyo ngidabe ngithwalisa kuphela. Ngifuna nje ukuprovela abantu labang30 ukuthi ilokuthwala sentela ini silwa na January ukuthi January akukhandle sawunetimali. Ngidabe ngithwalisela imali futhi angithwaliseli lokunye sabe nje ngithwalisela abantu ukuthi babe nemali lemangalisayo. Okay. Yes. Hayi dokotela ngicela uchaze wonke inamba ikhona escreenini bazokuthinta ke lapha specifically basho ukuthi mina ngifuna ukungena kulabantu abawu30. Yes. Ngomhla 22 November u2025. 2025 22 November nangibuya nje eShayina ngoba ngiyabe ngibuya mhla ka15 ndabe ngisuka eShayina the following week ngabe ngethwalisa ngabe ngehlukanisa umkala nesankala kutabe wonke umuntu athola imali yakhe ngekusheshsha lento lengabe ngufaka yona ntabe ikhipha imali ngekusheshsha. Hayi sawonga kakhulu dokotela. Siyabonga dokotela.